Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Karlitang Rosmeter ang piaphan kapititikang adim lapen a hemalong an is Karbi Anglong SB Kahumridam. Kedam tang arkoy ni pai inkoira trokpen non tang ni pai hini ningkan suri hinira inkoira pli arni dolamara police station OC Kulendranat Japonsi Karlitang Rosmeter ang pi abangarpum kapatu adim an is Karbi Anglong SB aphan kapiklangda. Kedam tang arkoy ni pai inkoira trok ningkan suri hinira inkoira pli arni Karlitang Rosmeter ang pi kang bodet penajok Karbi Anglong angkang pi ni hang ni jang ni rep ni tur anta chethang plupen radatum kedo sojo ahuni alamte ilitum aham phangalong ta ka pheri mimi ang lapen so arlo atuma phan kejok wan kawi alam kachesong ase angtong kar om plupenajok is Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikiata inglong alongri arluna koklo. Nilitum Karbi Anglong News Channel apherangke is Karbi Anglong Superintendent of Police Borpung Longki Hanse Arong Karlitang Rosmeter ang piaphan ahok akangsai kapelong pivek jiaphan kopiasai dengpon po pukar juahud is Karbi Anglong Superintendent of Police Nilitum apherangke athengno nangke thakdun mesen pen sai dengpon pamichi lapen sorkar pen kirap kapalong vek jiaphan bor iji lapen towar sitame kemimi aphuthak sita Karbi Anglong Autonomous Council kachari kethe kidinga tumpen chingwai ponpo pusi ningje tekang আজি বৰপংকে আহিছিলে এই বিষয়টো আপোনাক কৈ দিব আপোনালোকে জানে যোৱা 26 তাৰিখে ইয়াৰে এগৰাকী কিশোৰী ইয়াৰ পৰা এজন নেইবাৰে লৈ গৈ পেলাই আধা ৰাস্তাত গৈ তেখেতক বলৎকাৰ কৰি পেলাই হত্যা কৰিলে তাৰপিছত আমি যিজন আসামী তেখেতক আমি কৰায়ত্ব কৰিলোঁ আৰু আমি ডেড বডি পালোঁ পিছত আৰু আমি ইতিমধ্যে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে জানে এই কেছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পিছত আমি এই জেগাটো চাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু এই পৰিয়ালটোক আমি চাবলৈ আহিছিলোঁ যিটো পৰিয়ালৰ এইটো দুৰ্দশা হৈছে এইটো জানিবৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আমি বুজিবৰ কাৰণে আৰু তেখেতসকলৰ লগত আমি আৰক্ষী হিচাপে তেখেতসকলৰ পৰিস্থিতি বুজ ল'বৰ কাৰণে মই আহিছিলোঁ আজি ছাৰ কিবা চৰকাৰৰ পৰা কিবা সহায় কিবা দি চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা ব্যৱস্থা আছে আমি ইতিমধ্যে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি এটা DLSA বুলি আছে এই অথৰিটি আছে অথৰিটিৰ পৰা এটা তেখেতসকলে আৰ্থিক তেখেতক সাহায্য পাব তাৰোপৰি চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা কেনে ধৰণৰ আৰু সাহায্য পাব আমি এইটো আমি বিবেচনা কৰি আছোঁ আৰু আমি লিখা পঢ়া কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি তেখেতসকলক জনাম ছাৰ ৰাইজে যে ডিমাণ্ড কৰিছিলে যে যোনটো হত্যা কৰিছে সেই মানুহজনে যে মানে ফাৰ্চি হ'ব লাগিছিলে বুলি কৈছিলে সেইটো আমি আমাৰ আৰক্ষী তদন্তত আমি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পিছত আদালতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু সেই সিদ্ধান্ত আদালতৰ সিদ্ধান্ত হ'ব গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত সেই বিষয়ে একো আমি কমেণ্ট কৰাটো অনুচিত আৰু ছাৰ এটা কৈ দিব যে ৰাস্তা যিটো প্ৰথমত আহিছে এইটো ৰাস্তাটোৰ বিষয়টো আপোনাৰ আশাটো কেনেকৈ লাগিছে ৰাস্তা কিছু আমি দেখা পাইছোঁ হয়তো ফৰেষ্টৰ মাজে মাজে আহিছোঁ গতিকে এই সম্বন্ধে ৰাস্তাটো খুব ভাল ৰাস্তা নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত মোৰ ধাৰণা আছে যে চাগে এইটো কাউন্সিল বা যি এপ্ৰপ্ৰিয়েট অথৰিটি আছে বা ফৰেষ্ট অথৰিটি তেওঁলোকে ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিব বা মেৰামতি কৰিব সেই বিষয়েও মই আলোচনা কৰিম Karlitang Rosmeter ang piaphan kipichi abang arpum athakebat I achet thengpi hei huiseta kapati vek adim along endampen chepari dengponsi forensic phan ke pon pusi berta longdon Odlang no kachoklem vek dilibrong paraphan ahok pet akang sai pi vek nang jipusi Karbi Anglong angkang pi hamphanga song doan ke hangpon lapen is Karbi Anglong SP Karlitang Rosmeter ang pi ahem kahumri damahud borpung ahawar arat kedo ansita chuning ridun ahok pet akang sai long nang jipusi ningjedun Dua Bargrip and Edwardson Crew Report Karbi Anglong News Channel Nilip so arlo asong atum lapen harlong wuti sar chingri amay atumpen Karlitang Rosmeter ang piahem kahumridam. Lakhain ko rapo nilip MSC constituency ke parlo borpung longki hanse arong along Karlitang Rosmeter ang piahem along an nilip so arlo asong lapen harlong wuti sar chingri amay atumpen ahok pet akang sai kelong jepan pupenajok ahem asor lapen rong arada tumapan ni pathetika nilip chokyo lapen arwan tiron depo Karbi Anglong News Channel Babu Hanse arong borpung ladak nilitum ke akhotna ke phualam
nilitum stami kriyang ring ason lo la so ke phonang kok ke nilitum aphan ahok pet lo sung piglo stani tum ke phonang kok hawar ke no nang le tum theklong lo nang le mekhini pen nang ke humri pen theklong lo me lang tuar school ka vedet pen joini si pini la bang so stame apia po tum stame au so stame lokachari ke thek nang yip pen pot ka hello adim mate hemben hello chot cheterek pen asira sona ke sung phonang lo dak me lang school college ka do ka benit bang do sonte la pasona ke sung vedet hai mene sinilitum asi chebashini do lo la sinilitum hin bestame ening duk pig lo la pasona ke phoke la pason atwar ka vedera pot kalida tai mini masta inut kahinu pig au so pen jok la pason plang lo la sinilitum arlongoti searching ri amei bestame la bangso so phan ke nilitum ta pavedena yi ba theklong ledena yi sinitum pulo la pe nilitum phana kok ka chuning ri tu lan lo sarkar dum stami nalitum mek hindi pen ke theklong sona thaksi pini ben nilitum phan la pasona ke sung ke plok yi ke nilitum me thangi plok rekte lo la si sarkar tum det ke chari tum council ke chari tum etum sar cm tuliram rahang stami nili chuning ri lo la pason alangli me thang apirte adet alangli hawara posi inglongar lok tokanus stami alangli ke lang thai pen pini la pasona ke sung ke phunang ason akonon ke wang yilang ke phupeta je phansi nilituma hin bestame akchuning ri pen alangli phan pachini dun lo pini apor kedam tang tarik inkoira truck pen karlitang rosmi terang pi labang so pier hepen kachio nangkok alam thea puthak nilitum stame dak borpung gp hanse arong ai an nilitum ta nilip sorlo song pen ladak api apo non ke do bom atum phan alang litum phan ning ki pa pliji phan se nilitum nilip sorlo song pen ladak along ahem nilitum nang humri lo nilitum ki pi ke paji raja kong thang ta we sitame nilitum mek the kleng pen sitame la pi apo la pen la bang so ki phovek arong sor dom phan aning ki pa pliji phan se nilitum ladak anang humri lo la sila so putha ka bangke nilitum taning duk par piglo athe litum musso lapuan na klim lang sa tamay labang so pier hepen kachi unang kok aputhak bangke ning duk par piglo la si sonthak thak si non nilitum labang so apir the nang kili long pen labang so hawar nang kili long pen ke thek long pen nilitum ang bong sa tamay chiterak meme chingin so meme labang so rong lapuan akiduk development ave lang ave me ave ki se kachelang ahem awar sai ave la pen school ka do ka wis tamay ave punilitum me khini pen ta thek tikang long lo lasi council ke chari ke thekiding autonomous council ke chari ke thekiding dr sir tuliram rong ha alang li si rdp ponpo la hai ki sunga puthak long an alang li labang sorong phan puthot ki piklar thuji punili tumahin pestami ning the par piklo la si alang li ka chi chak teng pen la ka do ka ve ki chak an na bangke chak nak nedet pu pusinili tum nilip sorlo song hin pestami chuni ri padir krimlo kasila haya puthak anke alang litum hansta puthot akimia towar japon pupusi nilitum hin pen ning theklong pen si pini nilitum ta laki sum ki boy ki phovek ahem tun along nilitum same nang humri pen nilitum ta aning pe thete kang lo Sar etirang arong amikar mohon tero hem sining richo mate bari the bari e arnama phan kar kli mate ke thoki jirpon thang thanga chiklo ni phai hini ningkan suri hinira inkoi ra clear ni wolong komaji constituency ke parlo richo hidi sar etirang arong amikar mohon tero na hem sining richo mate bari the bari e arnama phan kar kli mate che thok jirpon bangso sining richo mate bari the bari e karkli pon womut wokan pen chenglok angdeng ang hoyanta mesen mi et pen che thok chi jer pon long loputa charkli hemphu mate mohon teron pen than pachini dun lapen labangso sining richo bari the bari e karkli pon pining pen wo phong ke thom angdeng lo awo phong ke thomta mesen mi et pen pachun pon long lopusi charkli hemphu mohon teron pen lapen rong arat lapen bangso sining richo bari the bari e karkli along nangka chetodun don rap mekar asar do anaphanta nang cherap nang chetodun thekapot kachuro pajirpo phuluni pen bidor sing terang report karbiang long news channel Kasi army tak ceron cebakta lap tono je abu pongar aphak army bangke ala akurusar cen po aman lapan tipu angke ijo isia bangke kene hala
nohumo sarfan pipo pen isia bangke acor anama acor fanci pipo da kiri dun ceng kuma fanma na fanci pidun po isia borwa fanci pipo la helo aman kapati nai nili tumangke ogjor pen la army la bupu la bangala da arudang jadi nili tumangke kala barithe akli ke thok zero long la ong an pen injir phili la ke chiri potang kok pi polola la ke phili injir la so bangke chiri ponang kok bangke nilitum tirim teram along ta nilitum thok ponjir ponang kok saran ke thok ke hadak aman deng pon de kusar pisar ong sar nisar lok Tarapung arada tumpen Karlitang Rosmitirang piaphan milur kaisi kachikimo jai mek dengpon. Lapen bangso kachikimo ajai mek kideng ponalong tarapung arada tumpen Karlitang Rosmitirang piaphan cholang rem detpen apran armudet abang phu dilibrong paraphan kokthat pivek nangji pusi sodak pen sorkaraphan ke hang padupon pusi nilitum apherang ke adverson kupen Karbianglong News Channel asai hemalong birta nangpali. Kapang sih Karbianglong News Channel khilang raperatan pe pini ve hai to fan suri academy pajurlo hapen pini ve ni tile da ke do lam thebang ke la pohelo kelam tang I to mga abuso mati to mang jer Rusmika terang pi alangli nabang sopir thepen in rokote alangli is hempen school ke pagidun jipu ke pale ji alongan alangli pale desi to var bang cholang ram de pe jok alangli bang sopir thepen chojo do lapson so posi pini ve dada ka nilip konson singe parlo tarapung along pini ve la da ka karja ben alam thebang ke la pohelo adak la bang so Rusmika terang pi aphan ke pathi vek dilibrong phar phanalang tem farsi pivek nangji epana te phana hokang sai pinangji ben farsi pivek nangji pusi alai tum pen che song ponlo la pen tum song ka chikimo da jai me ka deng ponlo la pen pini Karbianglong SP rekom sakin teme alai tu dimak longan pele damro la bang so alam ko ana hokma la pen puriya pen ka chingki chi thanmela tum teme pele ponlo la pen non malop so phun te tum da ka ke thegi ding pen chingki chi thanmanji phansi ni libor ipon We want justice! 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 pai kelang no jok pen alangli bahala son si tong nang ko lo si tamni non chomrong mi chomong sui tum parabi phat arnam herjumi bangphotin si tamni itum arnam herjumi hang pidon ra karjong answer se ke jok wanje phat ilitum answer se ardi hang pidon nang herjumi hang pidon nang pusin ka do ka vena tum arom do an Christian bhakto puji pu pe pen sita ilitum itum ke muso ke ching hondu ga joine posi itum herjume chang pidun rep na hodei korte muti don ra patum hodei ho borpung tarapung arat itum kaching hon ke jin so amuso non dak ni tum tarapung rialo nili dak dherala tok bierong nili arong asarlo ho nili masin na dum phan kadok ka ve herjume ga ye phan pu birta nang chipilo ho Ase bethero nang dei to apor bana sobal dei nali muso arnam ya bang nang men jangan kilang tangan ni for orang orang ni karjo ni sempre namilo na herjime tha na
embek nang ji pusikat do ko binili te make mangla hanan jang tan thak ji siomen khansinga dom pen hoda আপোনালোকৰ গোট খাইছে এই বিষয়টো কি হ'ল আজি আমাৰ তাৰাপুঙৰ এৰিয়া ইমান সন্ধিয়া সময়তো আমি সবে মহিলা আৰু পুৰুষ সবে মিলি পেলাই ইয়াত গোট খোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে যোৱা শুকুৰবাৰ দিনা আমাৰ বৰপুঙৰ যি ৰশ্মি তেৰাংপি তেওঁৰ 13 বছৰীয়া বয়সত তেওঁৰ এজন দিলীপ ৰংফাৰ বুলি তেওঁক দৰ্শন কৰি পেলাই হত্যা কৰি দিয়া হৈছে এই তদন্ত দাবী সৰ্থে আজি আমি সবে একে গোট খাইছোঁ অন্তত আমি তাৰাপুঙৰ এৰিয়া নহয় তথাপিও আমি সবে দুখিত যে তেওঁৰ কম বয়সত এনেকৈ ঘটনা ঘটিব বুলি আমি সকলোৱে ভবাও নাছিলোঁ কিন্তু এই ঘটনা ঘটি যোৱাৰ কাৰণ হৈছে আমাৰ তাৰাপুং বৰপুঙৰ অতি দুৰ্গম এৰিয়া ইয়াত যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা বহুত অসুবিধা ইয়াত গাড়ী মটৰ নচলে আনকি ইয়াত স্কুল আৰু বিভিন্ন যি ডেভেলপমেণ্ট উন্নতিৰ পক্ষে ইয়াত নাই ইয়াত হৈছে বহুত পিছপৰা জাতি পিছপৰা জাগা এই গতিকে আমি চৰকাৰৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ৰশ্মি তেৰাংপি তেওঁলোক এই যে মৃত্যু হোৱাৰ তাৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ যাতে আমাৰ কাউন্সিলৰ যিটো CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ যাতে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে আৰু দিলীপ ৰংফাৰ তেওঁৰ যি হত্যাকাৰী তেওঁৰ যাতে ফাঁচি উনুমাই থ'ব লাগে আমাৰ ৰাইজৰ দাবী আৰু আজি এই দাবীত আজি এই সমাপ্ত হৈছে এইটো নহয় আগন্তুক দিনতো আমি এই আন্দোলন হৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে আমাৰ দিলীপ ৰংফাৰ এই শাস্তি প্ৰদান নকৰালৈকে আমাৰ আন্দোলন আমাৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব থেংক ইউ Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu